masata in so piule naw ka channel hin be hozo se na bon chawin ka hin lim kit win na bon chawin ni ho pha tuni thu simahin South Korea capital Seoul khopi thu hi in a saiding a he Seoul hi South Korea gamadinga a capital le a khopi len pen jong a hin mi pi kinot ma jing le mi pi tam na khopi khat a hin in song sang ta gare hoi ta le masanglaya in kisa hoi ta le temple thu pi ta jong adim se ni ne he Seoul khopi population hi 9.83 million a hin la metro area sunga mihim zo se 25 million a thlengin a hi hichu ipiti hi theiam tia hele agama gamdang mi na tonga ho zo si puma ki sim tha hi hiji chun vannoya metro area mi tam na pen anga chan nei na pangin a hi Korea hi mi tam na ma jing gam khat jong a hin per square kilometer a mihim 494 zo in a hi hichi chun New York khopi mihim zat ni apha zo di chat ti na hi Italy gama Rome khopi mi zat sanga ale git a tam zo a hi Seoul khopi weather he adap lai le adap jing asat lai le asat asa jing he Seoul gama weather hi Turkey Spain le Greece gam ho to akibangin he South Korea gam sung summer season hi June a kun September chanahin tuahin Seoul khopi hi akhang tau jingin metropolitan economy lamazong asang pen ali channa he Tokyo New York le Los Angeles bana chat he manufacturing company len Samsung LG Hyundai KIA le SKT hojong he Seoul khopi a kun ngen cha he 2010 kumchun Seoulin G20 submit kiti event khat hi host anabolin Asia gamadinga hitabang thilpoi mole lin ta le thupi ta bol ma sapen a hi vin hi Seoul khopi hi mi jong a house thai in athang pia to mun nei ho he athalo hi $2,500 chunglam a hin eji choi ho suma 2 lakhs nai lam hiding hi car manufacturer company Hyundai le KIA hi Seoul khopi a amin chi loi hin Hyundai a N series model le KIA Stinger hichi ho hi a popular di set in a hi Seoul khopi a public transportation system hi agang ma in a thing set in akitup sel in aman jong thlom cha hi hiji chun mizo seding in affordable ti chu zolal hello eima sa gari ki cho khel ngai lo hi Vannoya subway zo sila a Seoul khopi subway hi a hoi pen le akitu pen ani chan na hin Tokyo bana chet hi subway sunga hin AC le wifi hi free hi in ni khat sunga 8 million passenger to bang alam hle zowin hi hiji chun Vannoya subway busy pen jong a hi Seoul subway a hi phone army to chu the thua ki hoti ho hi ki phal lo hi e ho gamlang banglo ta in passenger ho hi metro train a lu ding ti ngule line a ki gol jivin chondan ki tup ta azuyun a hi vet zui thei ta jong a hi vin a hi Seoul khopi a hin bus lampi se Geneva laumin hiche lampi ho hi bus bo se adinga ki sim a hin bus ho bo se a thlai diu ki phal a hi Seoul khopi a hin taxi jong atam ma jeng in taxi khat na akun isim le asom na chu taxi hi te thei lewin atamin a hi pungka makhai hiji chu 30 minutes hot bang tanglo hi la ki zo na lampi ho a zagit hot bang aki sengin a hi Seoul khopi a Incheon International Airport kiti hi Vannoya Airport hoi penin jong aki he in a hi Seoul khopi hi district somni lenga in aki hom khenin agam umdan ki ba lo le district din a development policy ki che pidan ki ba lo je in Seoul khopi hi munnum ta le mun hoi ta jong adimin mun hoi lo le munnum lo ta jong umda lo a hi junior district le Yongyu district kiti hi masanga kon imalam zo sia amun pi pen ha anamanu a hin kumzagup sung anachi piu a hi aji chu hichi Yungno district a hi masanglai pe a lengte khanglaya kun leng in pi ho kisa anamun le lengte anachen naw mun a hi Gilme kun palace Honda kun palace Changying gyun palace le Dukshu gyun palace kiti ho hi hichi Yongnu district sunga hi a hi hichi Chongyu chain stream kiti hichi kilometer soma sau badung hi Seoul khopi sunga munnom ta khat a hin apang avela thingphung le insong sang ta ho nen ima jong ki pailut na lo badung thing set ki hui hlana dinga munnom ta khat a hi Seoul plaza kiti Seoul city center maya jong hi ki hui hlana munnom ta khat a hin hichimuna hi mi tampi hong jibin ki chepna za chum le bazar kaina na hong mangjibin hi Seoul plaza hanglang kaya nyongdong kiti mun ajong hin
nisi in mihim 2 million wal alam thlale jiwin a hi hechimun hi thilhoi ta le man tam ta kizu namun a hi in vanoya thilman tamna bazar hola akuna in pangin a hi namdia mun kiti mun hi Joseon dynasty khanglai a anaki sahin siol khopi kim vela kulbang kotpi lin ta git anaki sa namun a hi namsan cable car hi siol khopi le Korea mi te adinga lam tha lena bailam ta khat a hi na bana hechi cable car hi nisi a operate ki bol hin kumsom gu walam hungchi hitai hechi en siol tower akuna hi siol khopi sung alin zo hoita in akimuthein a hi mihim asang aza asimin hechi tower visit in nisi in hungji win a hi hechi dongdia mun design plaza kiti hi siol khopi lailunga umahin architecture min thang zara hadat in design anabol ahin hechi in hi museum azong ki mangpai pai hi siol hi vanoya in design hoina mun pen in jong aki he na hi yewi do kiti mun hi siol adinga bank headquarter le currency exchange center ho aki mangahin Korea Financial Center 1980 laya kun hongki mang tau pe tai Gangnam City hi Korea Economic Center mun ahin masanglang zep a hongmin chi ma jing Gangnam style kiti la cho hichi khopi muna kuna hi hongki pan do hi Gangnam district hi real estate langa dinga Korea gamsunga asang pen hi hichi Gangnam khopi ahin night club mun hoita ta le DJ musician thim ta jong tampi amun hi Koex mall kiti hi vanoya mall lin pen khat ahin Korea ma hi Loti World Tower kiti hichi hi asana sang ahin Siol khopi aning li akuna jong ivetna le kimupa jingjing hi 555 meter sang in 123 floor anei na hi 3 April 2017 ajo public adinga hongki hong pan ahin South Korea adinga in song sang pen ahin vanoya anga chan na hi Siol khopi hi mihim tamma ma jong le ki huilana thei park nom ta tampi aumin hichi park hola amin chi loi cho hi le namsun park Olympic park le Dream Forest le adang ho a hi win hi park atam zo hin kichip na thei ground mun ong lin ta exercise bol na ding man cha za aki koi su ke in hi 2017 kumchun Siol khopi hi mihim 10 million in visit a bol zo in vanoya gam visit ki ha bol na pen asom na in apangin a hi Siol hi K-pop band ho hongkun do namun zong ahin plastic surgery hi Korea te adinga chondan tabang khana lewa akho sa ole angai sangma ma jingu cha hi Gangnam khopi se azong plastic surgery clinic zanga wal aumin kumkhat sunga hin mihim million khat tabang surgery ki bolding ham ailo le chi clinic visit hi aum zawin hi Korea nu mei hoti apasal hoti a hoi theisu keun cosmetic lam angai sangun cosmetic brand le shop zat simsen lo omin hi shopping mall ho ahin thilman tam ta ho jong tampi akizo in ani se in mihim adim azangin shopping chi aum jing na hi Siol khopi hi khopi nom ta ahin gu chat la chat lo gari ki gumang ki ti jong ki ja khalo a hi numei hodinga jong jan noi hi jong le Siol khopi a changa wale jong ki chat na di ima cha lo a hi police station ho jing jong friendly thet a ki sim ahin gamdang ho ahin min in nom ta ki sa na ding gam ong lin ta mun nom ta holovin South Korea gama wang hi mihim atam be se ji jong hin tin khopi sung ho bowa a ha che nomun in song sang ta saw in apartment a mihim atam zo amun hi Korea a barbecue restaurant hi popular ma jing ahin asunga hi nangma in nasa chu na deidan ta na ki hun thu ding hi Korea an le ne ding ho hi malcha tha jing the hin mei hlei hotel ho a an ki ne tabanga kho I tabang ne ding order bol jong le chun asu pi aloi gul tampi ane epi ding an pi tha te diu hi Korea gam an la a popular pen chu kimchi ki ti hi Korea hi tuipi in aum kul a hi to hlonin agama hin seafood atam ma jing in e holanga hongki pudo ho jong atamzo Korea met ngen hi Korea te atamzo hi English paw he povin ahin la agama ho atamzo hi Christianity ahin Siol khopi sungjong hi Protestant church tampi aumin hi Siol khopi hi vanoya safe and secure city khat ahi na bana
agam nup dan le ami te chon dan phat dan le ahoi dan ho hi ei ho dinga zong vet ton ta le ki hil na thei ta cha he heta bang video num ta ho vet jing theina divin ka channel subscribe nu bol lang video like share ni bol pi divin ka hin tim vin he achai chan ngai ho zo se chunga ke ki pa in na bon chawin no mun lang mangpha